Yon fwa, sa genampil-ampil tan, te genyom pep yoterele Israelityo. Yotenan yom pe yoterele Egypt. Wapei l'Egypt la, Farawon an, te mechanampil. Lite fe Israelityo travay di ampil. Lite peyo pat vin tuofo. Sekonsa lite feyon reg terib. Lite di tutti gason kifet Israelityo dwejete nan guarivie nilla. Saate yon tan trisampil putut fan mi Israelityo. Yo te kriye puti gason yo. Yo pat konen kisa po yo fe pu sove pitit yo amba menwa mechanan. Te genyo man kite tre brav. Non lite Joshebed. Lite genyon ti gason ki feng fet. Lite yon belti bebe. Lite renmen lampil. Lipat ka kite solda Farawon an pranel. Sekonsa lite kashel pandan tuamua. Shh! Peson padurwe konen. Menti bebe yo grandi. Epi yo kriye pifo. Biento, lite konen lipat ka kachel anko. Lite dwejwen yon plan intellijan ak brav pu sove pitit gason. Lite priye bonje pu ledel. Lite konen lite dwefe bonje konfians ke ti bebe la tapan sekirite. Joshebet te jwen kek wozo borivia. Lite trese yo ansam pu feyon ti panyen. Sete tanko yon ti bato. Lite kuvri la gudwon kolan ak bitim pu felem pemeyab. Lite vle asirel pa jendlo kitap antreandan. Lite dosman meteti gason lan nan panyenan. Lite bali yon denye bo ak yon denye akolad. Lesa, ag dlo nanje. Lite mete panyen an nan rivienilla. Lite flote nan mitan wozoyo. Lite mande pitit fil Miriam pul gade luen pulwe kisa kita priveti frela. Miriam te gade panyen an akan pil atansyon. Lite wel flote desan riviera. O gade, yon moun tap Vini bo riviera pul benyen. Sete pitit fi Farawonan princesla. Lite weti panyen an kap flote nan dloa. Lite di sevitel yo pu yo potel bali. Le lite luvril, lite weti bebea. Litap kriye, princess late santil trisan pil puli. Lite konen sa adwete yon nan ti bebe Israelit yo. Kelte plenak bonte, lite decide litap sove ti bebe saa. Lipap kite oken mal rivel. Princess late bezwenyon moun po edel pran swen ti bebea. Miriam kite intellijan kurial jwen princess la. Lidi eskem ta duel sheche yom fan nan pep Israel la pu baiti bebe atete po. Princess la diwi. Epi kies o pan se Miriam te mennen tunen. Lite mennen pwop man, yokebed. Princess la pat konen se te vre man ti bebea. Lipeye yokebed pul pran swen ti bebea. Ti bebea te an sekirite. Lelte genase laj, man mennen el tunen by princess la. Princess la relel Moyiz. Li grandinang go palè Farawonan. Moyiz te viv tanko yon prince. Li te mete bel rad. Li te manje pi bon manje. Li te apran liak ekri. Li te apran kijan pulte yon lide. Li te gen tut sa yon tigason te kavle. Men Moyiz pat jam blie kies li teya. Li te konen li te yon Israelit. Depi nan fenet palea, li te kawe peplia, yo te esklav, yo te travay tu junen amba solei choa. Met Egyptien yo te trete yo mal. Ke Moyiz te luak tristes puyo. Li te santi dole yo shaksho. Yon jo, le Moyiz te yon gran moun, li soti alwe peplia. Liwe yon gad Egyptien kitap maltrete yon esklav Israelit. Gad la tabat non nan ampil. Moyiz te vin fashe ampil. Li gade tuto tu pu la sirel peson patab gade. Le saa li kampe Egyptian an epi li sove nom Israelit la. Ni te feyon bagay terib lel te blesse gadla. Li te konen lavil te andanje kunya. Li te santi yon guosans jistis pu peplia, men aksyon yo te metel nan yon posisyon difisil. Nan demen, Moyiz wede Israelit kapatay. Li eseye kampeyo. Men yun nan yo di, ki eski feu chef no. Eske pral tuye men janante tuye Egyptianan. Moyiz te pe. Li te konen tut moun te dekuvri sal te fe. Farawonan tapseten man pinil. Moyiz te konen lipat karete nan pei l'Egypt anko. Li kori kite palea.
Li kori luen në ndezea. Li kite lavil kom yon prens deyel. Li te konja yon moun kap kori, po li në yon tevasak vid. Moyiz te Vwayaj e pandan yon tan ki long an pil. Li te rive në yon novo pei yo te rele Madian. Le sa li te vinyon beje. Li te pran swen muton po yon nonm yo te rele jetwo. Li te marje ak yon nan pitit fi jetwo yo. Pandan am pil ane, Moyiz te viv yon lavi tranquil. Li te mennen muton yon an dezea. Li te apran su tranquilite ak zetwal yo. Li te probableman panse anshen lavi nan pei legipla te fini pututan. Li pat yon prens anko. Li te jis yon beje semp, kap viv yon lavi tranquil bien luen problem peplien nan pei legip. Yon jo, Moyiz te mennen muton yon an pie yon guomon. Mòn Sinayi te rele monoreb. Britsuko, li te we yon bagay ki te tre etranj. Li te we yon tuvboa, e li te an dife. Men dife apatap bule tuvboa, fe yo patap tunen san. Branch yo patap vinwa. Li te kontinye bule, klere ak bel. Moyiz te panse, sa tre etranj. Mwendwe ale we po kisa tuvboa sa pa bule. Li te mashe pi prego espektak sa, plen ak sezi ak curiosite. Le Moyiz te poche pi pre yon vote rele Soti nan tuvboa kita bulea. Moyiz, li te di. Moyiz te sezi. Li repon mennen. Voa te di, pa poche. Retire sapatu paske un te kisen. Mwen se bonje zanseto yo. Moyiz te pe. Li ka figi li paske li te pega de bonje. Bonje te di Moyiz ke li te wes so France Israelit yon an pei legip. Li te tan de kriye yo powed. Bonje te genyon travay tre important po Moyiz. Bonje te di, mwen voyo al jwen Farawonan. O pral mennen pep mwenan Israelit yo, Soti nan pei legip. Moyiz te trepe. Li te di kies mwen yepom fe yon bagay konsa. Mwen pa yon bonorate. Farawonan pa pral kutem. Men bonje te pomet li pralavel. Bonje te di sa pul di. Li te bay Moyiz yon baton epi li te montre l mirak po pove ke bonje te voyel. Moyiz te tuju pe, men li te konen li te due obei bonje. Lafwa memshi li te piti, te komanse grandi. Li te komanse long Vwayaj li tunen nan pei legip. Moyiz te retunen an Egypt. Li talwe Farawon an avèk frel, Farawon. Li dil segnea, bonje Israel la, di kipep mwen anale. Men, Farawon an te genyon kedi. Li te ri. Li te di non. Li te fe Israelit yo travay pired tuju pase amvan. Se konsa bonje te voyego problem, yorele fliwo so Egypt. Premye man, rivye nil la te tunen san krapo te vini apre sa much, Farawon an pad vlekute tuju. Bonje te voye plis fliwo, men ke Farawon anterete di effetetti. Bonje te voye dis flewo an tut. Te gen fenwa su tut peya. Gogrel te tombe sot nan ciella. Finalman, bonje te voye denye flewa. Se te pitris nan tut. Apre terib nuit sa, Farawon an te finalman kraze. Literele Moyiz ak Farawon. Literele bien fo. Kite Egypt konya. Prampepo ak beto yo epiale. Israelit yo pate peditan. Yo te fe valiz yo bien vit, epi yo te kite pei, kot yo te esklav pandan am pilane. Yo te finalman lib, epi yo te mache Soti an Egypt, ak espon an keyo. Men Farawon an te shanje, lide anko. Li te voye la melila ak chwal ak shapo kuri deye Israelit yo. Israelit yo te bloke. Lanmè Wouj la te devanyo, epi lame Farawon an te deyeyo. Pep la te pe ampil. Men, Moyiz te brav. Li te dio. Pape, ken be fem epi na pue delivran senyea pote punu jodia. Moyiz te leve baton lan sud loa. Bonje te voye yon guo van ki te sufle tut lanwit. Li te fan Lanmea, epi Israelit yo te travese su te sek. Apre gochape yoa, Moyiz te mennen pep la nan dezea. Yo te rive su men mon kote Moyiz te we tof buik a bolea. Moyiz te monte su mon nan pul palè ak bonje. Mon nan te kuvri ak nyaj ak lafimen.
Lodbo, bonje te bay Moyiz dis reg important pou pepla te vive selon yo. Rek sayo rele dis commandman yo. Yo te ekri su de tablet wash. La loi sayo te anseye pepla kijan pou yo renmen bonje a kijan pou yo gen bon keyon ak lot. Moyiz te pote loi sayo bay pepli a, pul jide yo nan Vwayaj yo nan Latè Pwomiz. Plage li pou